Saikia down. Debabrata Saikia go back. Debabrata Saikia go back. Debabrata Saikia go back. Debabrata Saikia muda bad. Debabrata Saikia muda bad. Debabrata Saikia muda bad. Congress I go back. Congress I go back. Congress I muda bad. Congress I muda bad. Congress I muda bad. Debabrata Saikia go back. Debabrata Saikia go back. Debabrata Saikia go back. Muda bad Debabrata Saikia. Muda bad Debabrata Saikia. Debabrata Saikia down. Debabrata Saikia down. Debabrata Saikia down. Go back, Congress I. Go back. Congress I go back. Congress I go back. Congress I go back. Congress I go back. Debabrata Saikia muda bad. Debabrata Saikia muda bad. Debabrata Saikia go back. Debabrata Saikia go back. Debabrata Saikia go back. Congress I go back. Congress I go back. ভিডিও বেয়া হৈ যাব তো ভিডিও বেয়া হ'ব এইটো চানা হিনা ক্যামেৰা যাই আরি করে Kondiansi MLA he could hawk palette and the food bully আমার কার্বি লং তুমেস কনসিল করা দিয়ে যে এভিকশন হব বলে তা আনলফুল এক আপনি চাইছে না সোয়ানা কোনটো আনলফুল এক মই সোয়ানা নিকে দেবৰ বসা ডাঙরিয়া কি সক কিন্তু সক যে আমার ইয়াত পুরা ইয়াত কোড পুরা উলাই আছে যে PGR VGR এনক্লোজ করা যে ইলিগেল এনক্লোজমেন্ট করে এভিকশন কৰিব পাৰে বুলি ইয়াত লিখা আছে এইখন আপুনি কোড পালে যে আনলফুল এক বুলি তো কালি ভিতৰত আপুনি স্পষ্টকে কাৰ্বিং লং ৰাজ ক'ব লাগিব বা নহলে কাৰ্বিং লং ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি স্পষ্টকে ক'ব লাগিব যে আমাৰ 20 তাৰিখ দিনাখন আমাৰ কাৰ্বিং লং অটোনমাস কাউন্সিলৰ মিটিং পাতিছিলো তাত কাৰ্বিং লং ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি আছে এপিজেলসি আছে সিপাইমেল আছে সব পলিটিক্যাল পার্টি আছে সব হাজু কৰি গগুনাস কৰি আছো তাকে আজি আমি সোশ্যাল মিডিয়াত পাইছো আনলফুল এই কৰি আছে আমি কি কৰিব
bangke kuna jakong kuna pensi alang bang dakke anlofur ek puri athema non chini lo je pini chikang dak lo je Congress ai la tum ke non pen kali la bang so politics patu la non la so pen tum chini bangke alang tum la bang so hodak affected person amuni tum phanje political opinion la tum sympathy long ji mine bala so kam ta jo hala political sympathy long ji mine pusi la bangke kite hala bang surya phan la se non hat pen la son Congress ai tum patu pam la pen Karbi long budet ke ora Assam ma tame la so in blacks bangke nang ma big jo le ichi la la se kopi ko se Assam andolon ki kem nang ko asu to me ko chim ko hala tame illegal la so migrant ki ong la bang so jo ne se la so andolon to kem nang ko hala so andolon Debabrata sa chini den ma la se pini bangke condemn lo je la bang so pini ko e me la so Debabrata so gen nang ni je dum la ke ando fu ek ku bangke alang bang chok che big lo la se la so utak dak Congress committee tum tame lam par chi pinang ko kali bude la bangke Karbiang long rat akar I tame la bangke hakko son ka khilapom sidon puta la bang so political la bang so minus ke diban mathabom la se condemn lo Debabrata Saikia la bang so alang the pachma la dak tek ni tum ke la bang so ka song bangke alang ke lai lo karo Saikia প্রতিমূর্তি আমি জ্বলন্ত কাৰ্যসূচীখন আমি বাইধত আজি মানে গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছা আসল কথাটো হ'ল যোৱাকালি তেওঁ এজন বিৰোধী দলৰ নেতা Debabrata Saikia গতিকে 21 তাৰিখে যি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য ৰাজ্য পৰিষদৰ পৰা যি তাৰমানে এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে তাৰমানে বিশেষকৈ খিৰণী VGR PGR মাটি দুখৰত বছৰে তাৰমানে বেদখলকাৰী হিচাপে বসবাস কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কাউন্সিলৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে এই ক্ষেত্ৰত Debabrata Saikiaই তাৰমানে মন্তব্য দিছে যে এইটো সম্পূৰ্ণ অসাংবিধানিক তাৰমানে কোনো আইন নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছে সেই ক্ষেত্ৰতহে আমি আজি তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি জ্বলন্ত কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁ অসাংবিধানিক বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2021 চনত তাৰমানে স্পষ্টকৈ ৰায় দিছে তেনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পাছত তেনে অসাংবিধানিক বুলি তেওঁ ক'ব পাৰিব নেকি তেওঁ চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে নেকি আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰুলছ কোৰ্টত আছে তাত কাৰ্বি আংলং কোৰ্টত আছে তাৰমানে 1954 তাৰমানে মিকিৰি হিলছ ৰেগুলেশ্যনছ গ্ৰেজিং ৰেগুলেশ্যনছ এক্ট তাতে স্পষ্ট তাত লিখা আছে তাৰমানে তাৰপাছত আকৌ 1953 মিকিৰি হিলছ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ তাতেও স্পষ্টকৈ তাৰমানে লিখিছে যে গ্ৰেজিং যোনে বেদখলকাৰী হিচাপে তাত দখল কৰিছে বছৰে এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে উচ্ছেদ কাৰ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি গতিকে এইখিনিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় এটা আমি কাউন্সিলৰ কোৰ্ট 1953 আৰু 54 তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰাইছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যে অসাংবিধানিক বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছে ইটো তেওঁ এজন তাৰমানে অশিক্ষিত আৰু তেওঁ এইজন অসাংবিধানিক ব্যক্তি হিচাপে চিনাক্ত বা পৰিচয় দিয়ে অসম ৰাজ্যৰ আগত গতিকে এই ক্ষেত্ৰতহে আমি আজি তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি জ্বলন্ত তাৰমানে কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এইটোৱে গোটেইখিনি ক'ব Mr. Saikia, legislator from Nigeria constituency is very much uncalled for, and he is educationally uneducated, I have to say, because which really have been, met a very good judgment, a verdict from the Supreme Court last 2 consecutive times, and he knows very well that he's trying to not know, is pretending not to know anything about the Constitution and what is the Supreme Court have made it very clear that anytime those people living in PGR and VGR can be evicted. The whole of Karbi Anglong, the whole of Assam, the whole of the country was watching and reading it through time and again. But the Congress legislature, very unfortunate. And we, from the whole of Karbi Anglong, with the ASDCYF front, KSA, KNCA, and different organizations on behalf of that, such emotions shouldn't be created in the minds of the indigenous people. This is what we want to see. Therefore, what the Karbi Anglong Autonomous Council have met a very clear notification on the 21, I guess, on that day itself, that these people will be evicted irrespective of any caste, creed or religion. Therefore, people living in those areas
as let in the notification have to be evicted, and nobody, no organization, no groups, or no any particular region shouldn't be come into the way of what the notice says and what the Supreme Court says. This is what we say, and we, you know, it's a very, very big condemn that we met in the eyes of that Debabrata Saikia, and very unfortunate. Therefore, I once again like to cooperate the whole of the people of Karbi to come together and do what the Supreme Court says, to be evicted immediately, permanently, and quickly, and to maintain peace and harmony across the district, across the state, and everywhere. But we condemn Debabrata Saikia very, very ardently, strongly. Yes, MP election is heading. It may be a political agenda or what? Yeah, fine, guys. He says that the BJP is trying to gain the indigenous vote. That's what he said. So, if he is going to say from that context, the Congress also is trying to gain Congress votes from the indigenous people or the people living in Karbi and West Karbi. The same thing. So what he says is what he got. He has got an answer, he has got a question also. So he says the political mileage. He is also himself taking the political mileage by trying to defend the people. This is what we want to say. Therefore, he is playing politics, and we strongly condemn him. Debabrata Saikia, go back! Go back! Go back! Debabrata Saikia, go back! Go back! Go back! Mudabak! Congress Saikia, go back! Go back! Congress Saikia, go back! Go back! Debabrata Saikia, go back! Go back! Congress Saikia, Mudabak! Debabrata Saikia, Mudabak! Debabrata Saikia, go back! Go back! Debabrata Saikia, go back! Go back!